Chalamgini Sinsinagenge Chiamne Gindugide Vorrei porgere i miei saluti a Tende tutti i membri del Sangha, monaci, Simba Simba monache, Soda Tana chiunque sia Singye anche connesso in internet, Ji Lurugye Sinye Namba tutti i maestri, tutti i lama, i Tana geshe, i Singye tulku, Ji Chero Pome Osobrolia Trashibe Samdrishayin tutti gli amici di Dharma, maschile e Adi femminile. Mutune Ji Tembe Saluti Terab e benvenuti a tutti. Ta Shearu Chabiwa Continueremo nella Sidangi presentazione Da circa Bebe la Terab trasmissione del Dharma. Sayada Da Keshambu Yimbe Gyunze La ragione per cui Da è Dewe Koje importante, Deyanzo Nambe Ki attraverso Logigo i Tone patriarchi che Shigimba hanno Dine dato, Da Nambe che Logigo hanno Tone portato Shei avanti questa trasmissione, Tone questo Samdangmida ha a che vedere con Bebe la Terab storia Sayada Keshambu buddista, Chabiwa la storia del buddismo, la Gyunzen Tare storia Saladega della trasmissione Daja dei Memba patriarchi. Molto importante Samgyunzene questo, no? Nyangelen Dene Ane Da Chögyeng Quando il Nyangele Buddha Sene Mozhungu lasciò il Sabdo corpo, andò in parinirvana Digi Da fino al Chögyeng tempo Rinpoche del re del Lo Dharma Kashega Lo Nyare Ashoka. Lago Yara Kashega Lo Nigere Lago Yara Da Kandaya Tuzu Rinpoche Qualcuno Shigeba dice Di Nanglo Ya cent'anni dopo, qualcuno dice Namba sono Sangye stati Shiru 200 De anni dopo Jagar il Yungu parinirvana del Ye Buddha in Da cui c'è Janga stato il re Chige del Dharma Ashoka. In ogni caso, Da Chi la Shi trasmissione del Samolo Dharma si è Ya mossa, si è Parchak espansa dalla zona centrale Chungde Da dell'India Kese Shade nell'intera India, in tutte le regioni, tutte Lama le tsu zone dung jeba nyangye dell'India. me kable ya da E yinbu nyangye me soprattutto sade occorre ane considerare che tang durante il tempo del regno tangpo je del re maa del Dharma gyamni shi Ashoka, maa gyamni khasa khala maa egli gyamni dinde era de chi tuzu chenpo diventato dhubi ye de biche ane chi su korangi chi maa buddista, gyamni de kable ya maa gyamni si era nyingma dhubi de convertito kong al che twa buddismo maa gyamni da e de chi quindi tuzu chenpo yinba de korangi gyuen di su si che ane namba sangye me ki aveva chebe ya visto, gyab su song ne testimoniato le gyab su song pa ne song difficoltà, che le ne ane namba sangye discussioni, me le dispute. Churuke, ane E gyaga quando ki prese tatsumbe rifugio, da quel tenshene, momento in yinji poi, rinji chobo Ashoka, sumbarwe. il Jiki zimba buddismo, il yinba, Buddha sabe Dharma, kasa kale ya kyabe aveva shenpa te, attraversato i pepe confini te, dell'India ane e go si era nyangye me de. diffusa in tante altre zone del Namba sangye me mondo. Era shebe gyab diventata su una, chimba ne go un dharma, nyangye una shebe, tradizione gyabo nyangye me de spirituale kodo shu she sade diffusa kwa. nel mondo. Quindi aveva preso rifugio a Gyaga ki labde Ashoka. jigyur songen, Era un jigyur re, tundambo era stato un songen re chi go molto sade yinba. potente, quindi si era Tanda kodo diffuso il tuzu Buddha chenpo che Dharma di che lui aveva Koran abbracciato Namasangi Vishwara Mewa per il suo Yinbe, grande Pelendari potere. Chen Namasangi Vishwade, Aveva Ladab Jibu una Mayinba, grande Jingyebo convinzione Ye, circa il Dharma del Abujaya Buddha e Kyabe quindi Chunde, era convinto che non Pele fosse una Leze Tangme, cosa Lingi, Chebe regionale Chumbuteya, semplicemente della Chebe terra Chebe. dell'India, ma fosse una Tebi Yin cosa, Sare, qualcosa di Lemba Sangi molto Jumden Dene, Chege significativo Nyange e Nyege per questo Guru poi Liata, successivamente il Dharma è diventata una delle Mangbo principali, una Shiyinba. delle religioni del mondo. Ta Tigi Boru Telea, Namasangi Quindi Ve dopo Sombaya, Ashoka, Punju Kandachi, rispetto Punju ad Ashoka non sono state molte 다 디기 generazioni di 버루 intervallo dal 텔레기 Buddha 시야라 in 다 poi, 탁지 카시 줘라 ma era già un 버루 periodo di 상게 냥에메 degenerazione. C'erano molti 냥에메 diversi modi in cui 냥에메 possiamo 모조 버루 renderci 탁로 conto 야야 che 니갸 già dal 지 tempo in cui il Buddha 따든데 aveva lasciato il 디디시 corpo fino 당부시와 a 디기 quando 나오게 Ashoka 남아상게 era 쉐베야 asceso al 춘부 trono, in quel 가르침바데 centinaio 니즈 o 가르침바데스 200 anni che 다네 siano, 시제 예비 comunque 디시에 c'erano 바샤로 stati 탁지 카시 molti 줘라 디디 시디 cambiamenti già 가르잖아 negli 에 insegnamenti del 그도 당보다 그도 buddista 니바데 그도 숨발라 써봐 e 되게 quindi 나마상기 molti 베 pochi 추루 probabilmente 고르노래야 occidentali 로규제 li 겐겐 치 conoscono 가르쳐 questi. 줄이야 Quindi ci sono 겐겐 stati 치레미나 questi 야 concili, no? 되게 가서 좀 상기 양에는 되네 엔다 Quindi va fatta questa ricerca 양에 dei vari 멤버 그 concili. 주들 이주 가르쳐 봐 뒤지 땡그래 A quel 땡그지 tempo, 아 템신 이바데 가라스타나 안에 quindi questi 상기 tre 준비게 concili, il primo, il 제시베 secondo e 가발이야 il 제보 terzo, 수제인이 보사다 erano 안에 avvenuti 예보 in 많이 quel 해봤사데 breve periodo 총부들이야 di 다 뒤수 삼아 좀 망가지 pochi secoli, 겨울도 diciamo. 제가 다 Quindi c'era 되네마 stato 지지 Bimbisara 상계 e 제시부터 Ajatashatru, 망가지 questi 겨울 due 관계마 아니 re 상계 di Magadha, 냥엘에 대해 사회 지금 망가지 questi 겨울 due re 관계마 della zona della terra chiamata Magadha,
Sukche Nyingpo wegi e 가르쳐야 Makhedra, 지 quindi 롱규 신기 Bimbisara e 시행하는지 Ajasa- 근데 지 옆에 Ajatashatru. 다 되네야 탑시지 가려 알았잖아 아니 싸게 좀 된대 Quindi, studiando 양의 questi 샤베텔레 타게 dettagli, 세 questi 도르 periodi storici, possiamo un po' 레송레 capire come il 다가는 통도레 buddismo 다 된대기 지금 ha 때베 때르고 avuto 남다시고 modo di 제베지 diffondersi 아니 e le 되줄래야 crisi, insomma, che ha 텐션에 attraversato in questo 된나서 상계 periodo. 양의 E 데 possiamo anche leggere le 아니 biografie di 되게 Makashapa, 양의 Nanda 로쇼고야 e 이주 i 가르쳐 primi, no, 되게 discepoli del Buddha che hanno 신야야 고 diffuso i primi 양기 patriarchi 때르고 fino ad 렌즈 아무데나 Ashoka. 제네 야 Quindi, per ricevere maggiori 쉐로나지 delucidazioni 샤베고라 al riguardo, ovviamente 다대야 andando a 샤베 vedere, 송다로야 a studiare, a 샤베타베 도레 esaminare 달로레 le biografie di questi 나네 양의 patriarchi, possiamo 베고 renderci 미리 베기 conto. 점보세 Nel 런중기 Pratimoksha 푸제바 Sutra, 넨딩게 dopo che io sono 손주데 passato nel 송다로 Paranirvana, disse il 다디기 Buddha, 다다도 도로부디 나네 questo sarà 상계 il 양의 tuo 데알이야 maestro. 소소타발레 양의 차례야 L'autogenerato, con 까로 rispetto, 나오지 elogiò l'assemblea dei 아내야 bhikkhu. 다 양에는 데네 Così 다 disse il Buddha, 고조사베 no? 젤이야 아니 Quindi 케란 lascerò il 베게지 corpo, passerò nel Paranirvana, disse il 템베 Buddha, non nel 섭고로디 Pratimoksha 소소타바 Sutra. 인스 제가 소소타발레야 아니 템바 인스타 베게 E 디지 il 샤오베 mio 샤오다 successore, il mio rappresentante, sarà il 템베 Pratimoksha 인도사나 텔라 Sutra. 제비나 아니 Considero tuo 그 maestro il Pratimoksha 사카 Sutra, 고르고르잖아 상계 양에는 tuo 차례 제리야 insegnante 다 콩기베 nel 튕기 Pratimoksha 고습로디 Sutra. 아니 소소타베 도딩바 디지 소요레 Quindi dopo il suo Parinirvana, dopo il suo 음 passaggio, chi lo avrebbe 데 rappresentato 다지 고습 sarebbe stato il Pratimoksha 상계 Sutra, 고습로 così disse il 찍기 Buddha 샤바로 in quel 찍게 sutra, 다 appunto. 신다지 가려서나 아니 Questo è un 상계 modo 슈슈베 di 돌이야 상계 호랑기 indicare i successori, i 유도시보래야 rappresentanti 아니 del 공기 Buddha. Mentre il 슈베이 Buddha 체가디 era vivo, 유도시보래야 띵완난체네 아니 aveva offerto metà del 슈슈슈 suo sedile a 드디게 Makashapa 루비와 e quindi 차바슈용바 aveva poi 다 insegnato 대라서베기 il Dharma, 마마바실 덴체네 come 다 ho menzionato l'altro 군양에는 대사베 giorno. 젤레야다 Quindi è stato 쿠스베게 Makashapa il primo patriarca. 나바상계베기 우지 Quindi, 소르지 dopo che il 차베 Buddha 우지 소르 passò 차제 nel 텔라 Parinirvana, 양의 Makashapa è 데르 stato il 콩고도 지 primo 즈기 얼어 leader, la prima guida dei 지단다 buddisti, e quindi 지 è 수이냐 considerato per 군나바지 questa ragione 후보도 il 지 primo dei 수이냐 데기 patriarchi. 똥바디 Tompa Tera, il 대사베 primo 아니 patriarca, 디기 quindi che ha trasmesso il 젤레 Dharma. 중요함 야노로메 Quindi, 조지 런신기 아니 questo 추루디 우스브리아 succede nelle diverse 지야 tradizioni 디기 religiose, di 디스 solito i 또 주룩 principali 상고로야 allievi 롱기도 sono del fondatore o sì, insomma, 디데 di chi fonda 유산에 una certa o quell'altra 디딩선데 religione, di 상계 solito il 양의 principale 대사베 allievo o 젤레야 allieva che 런신기 diventa 그 il 비디 leader, il 제 suo 슈제베기 successore, il suo 상계 그러면 소지 rappresentante. 아니 다 E 상계 naturalmente 구습으로 è 나지 아니 successo 나바 상계 questo. 우치 Quindi 리아다 il 사메기다 il suo 구구시라로 discepolo 디지 principale è 소이바 diventato il suo 근데 인도산 다 successore. Quindi 디기 lo 고루 다 consideriamo 소진은 come 상계기 송단지 제비나 la guida 호랑 얘기베 된기 베 del 가서 Buddha 구습을 Dharma. 소소타바 인송도산에 다 공기지 구습 Però il Buddha 미나바디야 disse, 메데베 il 소르지 mio 야 principale 소라티기 제산 rappresentante 템베 때르비도 시에 sarà il 인도산이야 Pratimoksha Sutra, quindi non aveva 미나바디기 nominato 에는 un 구습을 umano, 메데베 소르지 디지 però 온데바 nella 딘다 디디 trasmissione 니는 개와 c'è 게 용기 il 있습니다 때는 successore, 빼샤사이나 Mahakashapa. Qui dice Kutsab in 때는 tibetano, è 제병와 stato tradotto come 콩냥이냐 successore. In ogni 진행으로 caso, che 가갈래야 sia 내 rappresentante 제비 o 가르 successore, 수용하르사나 아니 questo è. 마오발래야 Ci 아니 sono queste due 미신데게 나 간부만 interpretazioni che 제마송 possono 나 fuorviare, no? O 간부만 che 제베 possono 깨버만 confondere. 주세제 In ogni 근데 caso, anche per quanto riguarda 지 Gampopa, quando stava per lasciare il 지금 corpo, 판명이 돼서 disse 나도 che 선배시하고 말했어 nel 잘했잖아 futuro 니 얘기 짬샤베기 타바를 무지게 non, 남자를 무지 총알을 쏘고 디술리야 non 차바지 dispiacetevi, non disperatevi, mi 시도나 아니 incontrerete 디술 제베 이나 가지야와 케메 셰베 직송 나오르바 nell'ornamento 젤 della 젤리나 liberazione, nel 다 prezioso 공기 ordimento della 풍좀 디술 다 liberazione 공기 구석구석 e nella 어 preziosa ghirlanda 디 del 제베 이나 sentiero 송술리 제베나 prezioso. 공제와 케메 주지 Quindi aveva dato come suoi 다다시야 가보면 rappresentanti 무지 le sue 호랑기 scritture, le sue scritte, 로마 Tarpatarghen 로마메주 파모 주발라 써봐 진짜가 e 윤진기 푸시자 l'altro testo. 쇼보다 Quindi il suo 워낙 principale 디술기 무티베 다 discepolo, Parmodruga, 가보면시기 è stato 누가디 깡 송지 파모그기 때문에 detentore 무티베 di 4 누구 거기 lignaggi, 나 열봐 Parmodrupa. 근데 일산에 Quindi 니가 ha 영치로 봐 sostenuto il suo 지 가르쳐야 lignaggio 구습 da 초진의 되게 Boccagio. 구습 로버디 Quindi 다 공기 comunque 제샤베 entrambi 송도지지 queste 야 considerazioni 영어인비 sono 다 corrette, 타소에도 no?
양 구습 신다지 용치 Quindi 와. le 니 나라지 scritture 구습 come 되지. rappresentante e i 용초 와. successori pure. 진지레셔. Quindi, quindi 다들에 인가서 엠베디아가 rappresentanti, 주셰 kutsab, 양고 유바 che vuol 대단하지. dire 유바 된다는데 relativamente 양도 맞아요. cioè, 이거. 또 rappresentanti che 찾아보면 stanno al posto di, 디단지 여러 possono 말에 essere le 평균이야. scritture e 별에 anche dagli 용다시에 umani, no? 때려 Che sono 뉴미지 nominati. 송거. Comunque nelle 때려 racconti del 줌부티다 Mullah 찌기지야. 때려 Sarvastivada, 용조데 봐. in queste 지셰 셰버 narrazioni 셰베. si parla di 다 너나 7 추리 patriarchi 무슨 e 남베스기. ciascuno 안에全대 봐. aveva 디네질이야. trasmesso 양 uno a uno, 가서 insomma, 때려 찌다고 l'insegnamento, l'intero 유바 insegnamento al 유대로 진짜 successore. 자동 Qui si 유바 parla 지단으로 appunto 찌 del terab, della 양 내가 trasmissione, 가시기 gyupa, che 순교의 è il lignaggio, è 셰바야 un modo di considerare il 캠브드 규바 lignaggio. E 대사 미세지 secondo le narrazioni di 템베 때려서 qualcuno, di 드레지다 alcune 메르네 scuole, 캠브 규바 si 대체 parla 또 di 류에 도바상기 lignaggio 캠브 degli 가리도 abati, cioè coloro che 캠브 가리 trasmettono 뭐디 손샤바디 i precetti, 규바 i 대안으로 지 voti del 용되고 Vinaya, e quindi si parla di lignaggio di 대양 coloro, 규바 대단으로 degli 찌르샤 abati, chiamati anche 양 precettori, 가장 comunque 내가 coloro che 주변에 trasmettono i 자나게 precetti, i 삼년비 voti del 칠로 Vinaya, 나올래야 아니 e vengono 포유기 considerati questi come le 규바인데 guide. 가가 Al tempo della 깜게샤 근데 신고와 tradizione Chan cinese, 디 del 때려고 루기 Samten, 셰당선하고 si parla 규바기 di 로단디 셰연데 사나 diversi 또 maestri, 파란도 규바 8 대단한데 maestri, 또뭐 되기 규바 o 야나 칠레 28, ma 규바 comunque 가야지 in ogni caso si 지체네 parla 양 di 로단으로 지 용되고 lignaggio 어떤 Tokpe 데라 Dönki 사베기 Gyupa, 양까지 tradotto 가져와야 come lignaggio ultime e lignaggio delle benedizioni. Comunque lignaggio ultimo o 때려 del significato 규바 delle 지단 realizzazioni e 되는 lignaggio delle 야 benedizioni. 도서서 지단지로 문다로 용되기 위해서 Quindi 디디양 trasmissione 규바 del 대단하게 Dharma, 계속 있어 vi sono i modi in cui viene trasmesso, che vanno considerati questi diversi modi di trasmettere 가서 다 되네 샴이야 il Dharma. 무틴 다 가장 좋은 무틴 당이 Ora 닝노에 소리체 다음까지 continuiamo 이것을 da 봐봐데 dove 비균난데 eravamo 가장 arrivati l'altra 정균난데 volta, 송단데 쉬스비체 come si è trasmesso nella 다들 tradizione 비균난데 송단데 쉬시 tibetana. 세상에 가장 쉬는 Quindi 신기 지당기 정균난데 나로래 l'altro giorno ne 라카시리 avevo 정균난데 fatto 나로래 accenno, 비균난데 누구요 알았어 la 네 trasmissione del nord 초보체네 abbiamo 그 visto. 시도체네 셰베네야 비균 비균난데 아니 정균난데 Possiamo 나로래 considerare la 누구 tradizione, la 다 trasmissione 누구메레 in 소리체 Tibet 고 come 소리대와 inclusa in 사람들이 quella del 용되고 nord, però non 드레인데 è 사나 proprio così, 갑들이야 non è 비균난데 proprio inclusa, 미세기지 può essere 템베 trattata 때려고 돌이야 송다로 라예 separatamente. 근데 수도 되는지 쉬비나 E 나오나로 소체 quest'oggi, questa 제가 sera, 제가 dice, dove lui 비균난데 è 송수비 sera, 셰베게 cioè 귤을 가서 샤리기 insomma, è tardi pomeriggio, quindi vediamo cosa narrano queste scritture. 다 비균난데 송수 되려야 송수 미라 카셰디 Nella 요소 당보디 당보와 다 narrazione secondo 조르디 la trasmissione 신나게 tibetana, 브라마에 e anche qua 롱친스가 c'è 나는 una 게 varietà 류얼롱 di 킨스가 나는 trasmissioni, 셰베기 때르디 dai 차디 요와 punti minori del Vinaya, del Mula Sarvastivada, 다 questi 그냥 류얼롱 킨스가 patriarchi, 나올래야 in una successione breve, lignaggio attraverso Mula 숨베기 Sarvastivada, 때르디 quindi 아니 trasmissione dei Tera, degli 조심하세 anziani. 아니 군고체 샤네 베겐체 Makashapa, 메베체 디디가체 Ananda, 라포체 신기 Shanavasi, 동체제라 간다 때르 Upagupta, 소스 Ritika, 쇼디 요래 간다 Krishna 때르 듄스 e 쇼디 il 요래 settimo, 아리야 가지는 그 Sudarshana. 듄스 Quindi 쇼거와 7 sono nominati. La trasmissione in 7. Makashapa, Ananda, Sanakavasika, Upagupta, Ritika, Krishna e 다들 이게 롱이 Sudarshana. 시든 드레스도와 롱시디 Queste parole a sostegno 다 디숭이니 mm, 군고래샤 그 세르데바 예배 셰버 주시스 아니 다티 된다 도도르도 니 마음 차다 슈모가체 il punto 템덴데 아니 principale 유순 쳔버야 템발 때네네 공부 잡버레스 아니 유순 쳔벽이 에 dal 캠보레야 템 가사 세르데바 testo 유순 쳔벽 캠보르 dagli 템바 insegnamenti di 템바 Mahakashapa 캠베는 알아 템바 che 템바레스 aveva trasmesso al suo 어떤 템바 abate, 때네 영어스 양에네 템바레스
ane al 다 suo... ngaya nyangya dagi E dine poi dana 다 aveva kyorangi lasciato il tempa corpo, era kyang passato in gores paranirvana. tempa kyang gore dana jingi sangye E jubden degi poi ma lungden karana ba dizule kyorangi be soso nenden che gores sun che da de quindi sunyen de quello gungo be ovviamente è sun ciò ba che il Bhagavan aveva trasmesso, che è stato trasmesso, giusto? tere nye sa de no sha de sunyen de ba je tere Ora sha Rinpoche tu hu dice, sum ho re me sbagliato a dire tu una no sha cosa, comunque non l'avevo capita, sunyen quindi... de shane kwe je re do Ora, Shanakavasin era colui che aveva asserito quel che, quindi c'è un'ulteriore de correzione, shane kwe che je re però do insomma sunyen seguiamo de du re sull'onda me perché Shanakavasin non è che parla in questo shane kwe je su contesto, wa quindi shane kwe Ananda je su re speaking, sta kada usun Shanakavasin chimbe gi disse, kembu la sa de gi kembu de gungo ro ba Kavasin, nye kembu infatti è cha de stato shane kwe aggiunto, je kembu de gungo ro ba sia zo usun chimbe gi kembu e il gungo ro suo nye kembu gungo ro precettore è temba stato temba Ananda. nye kembu Shanakavasin gungo aveva ro gi come ngala temba temba res abate, nga come shane kwe je su precettore, colui temba che gli ha trasmesso i 다 voti, 나라 양에 Ananda. 되게 교란 Quindi 디 Shakavasin dice, 교란 Ananda 양에서 me l'ha 되게 dato a 다 me, 녀베를 쓴 거로 e il 녀베 suo figlio 교란게 spirituale sarebbe 상게 된 stato 박양고레 Upagupta. 손에 다데 손사베 제야야 Upagupta, 아니 tu 디 devi 샤네 그젠데 proteggere 템바조도와 Upali o 교란도 이 Upagupta, pare che sia la 조도 stessa 네 데스 persona, devi trasmettere e custodire dopo che il 다디 tuo 제야라다 maestro 녀베 passerà in 가나라서나 paranirvana. 녀베게 아니 디디깔이야 데바데브레스 Upagupta, 아니 디디게게 아니 Nyepe, lo 세란데 passò 나부 a Ditika, 사데다 나불 데바데브레스 나부게 아니 Ditika, 리콘에 che 데바데브레스 trasmise a 데송바 Krishna, che lo 다디 affidò a 롱친지기 Sudarshana. 소베기다 디 가서 데르 Questo è il lignaggio 림보제 della 다디 trasmissione nella queste 7 figure. 다디 나네 지 시비나 당기디나 놀래야 데르 듀나 지 시비나 다 Makashapananda, 롱친지니 소베기 Sanakabhashika, 데르 Upali o 딘조르바 Upagupta, Ditika, Krishna e 데라네 Sudarshana. Questi 7 patriarchi nominati nei piccoli, nel ristretto, come si chiama? 지 시비나 Sintesi del Vinaya, qualcosa del genere, tradotto. Cendul, qualcosa del genere. Cendul. In caso abbiamo nominato prima quel testo. Delle traduzioni diverse. Vabbè, 롱친지니 소베 데르 듀 Luntren, 숨바 Luntren. 다 데르 듀는 나와네 데르 ngamanga보디 Fra questi 그래서 7, 디디가 예체지 봐 요즘 첨보네 마 지네 아니 디디가 l'ultimo da 예체지 다 Titika 데르 in nga봐 poi, 데르 nga보디 da 아니 Makashapa fino a 양에메 Ditika, no? 도저에다 아니 다는 Il 신기다다 quinto, 야나케리 예데베기 데르고 남타르세야 il 아 quinto 도주다 튜브 praticamente 요한디 di 거레스 Tika, 베나 차샤비나 양에메 도저에 나로라 가르수노레 questo è in base anche alla cronostoria della trasmissione del Dharma, tradotto in cinese. 양에메 도저에 나로래야 데르디 데르가데 아니 위sun 첨보 Nella Shoka 링고체 Avadana 아니 샤네 괴진체 parla di 녀베시 디디가 Shaka 숨어봐 어디데나 시 데르고 남타르세야 베게 Ananda, 갸이 Shakanava, 동료데 티나로레 Upagupta, 베나 셔비 Ditika e anche nei 드네 뉴산에 cronostoria della 가다 trasmissione del Dharma in cinese, 가라도 tradotto dal 시간대 cinese, 셔르마베 o 롱친지네 in 소베야 cinese, 데르 insomma, 듄기 questo 난 데르 corrisponde 응아마가버디 anche nei 아니 punti 데르기 이제 신다다 튜브 e 용디가 anche 디나다 nei 춘규 난 덴기 punti 데르기 이제 신다다 튜브 minori, 용디가 알았어 다디 나는 데르 신다다 만다데 questi 감차리 요스라 7 데르 타마니 corrispondono. 버차데 타마니 버데 Quello 가라서 che differisce 디디게 나보다 디는 sono 통은 gli 데쇼가 ultimi 제가 2. 나보다 레통디 차데 디 Ditika lo diede a Krishna 데르비 이제 e a 신다다 Sudarshana. 만다르지 디차데 E vi è un po' 계속 di differenza rispetto agli altri testi e alle altre fonti 드네디 della 산에다 trasmissione. 나보다 리통사야데 근데지래 다다 뭐 아주디 Quindi questo 제고와 Nappo, tradotto, 데르 주보도 좀 traduzione di Krishna, 다 Nappo in tibetano, 나베사야디 고랑고 quindi 중세디 Krishna. 나보스도 아주 크리시나를 위해서 크리시나
야게를 Krishna, 크리스나 il 디 벽에 nome in sanscrito è 크리스나 Krishna, 나라 주바 오 델이야 nacque in 나고서로 tibetano, 어 야게를 크리스나 ovviamente è il 나로시 nome di 벽에 una 돌아야 divinità, 로시비 che 버자 vuol dire 제가 nacquo, vuol 나보사 dire 다른 nero, 나보사 고충서디 야샤죠 Krishna. 안개기 Krishna si chiamava. 송부의 초부지기 Era 우리야 nato 고충버리스 nella regione di Anga, 예 nell'oriente dell'India, da un ricco 다스네 mercante. 공 루기 십자 쉬우 먹어지 루기 십자 됐다 되라 이제 Non 따라가 parliamo, 되기 non 그래 c'è bisogno di 야 andare 땡주는 non c'è 서 bisogno di andare nei 야고도 dettagli. 세미야 팅그래 드린디 쉬우 Nella 먹어지 봐 storia di 다이야 Taranhatta 아주 들이야 dell'India si 공부세 trova 같이 가라서나 ogni 지당기 dettaglio, non c'è 때려고 루기 bisogno di andare 십자 in tutti i 나로래야 dettagli della 에 questione, ma in altre 나고 누구 없나 narrazioni 되나 della trasmissione, 양의 맥인 Krishna, 돌아가 in altre narrazioni, 다음에 Krishna non 신기 appare tra i patriarchi, nel Sutra di Ashoka, per esempio, 야나게 털이 예리베기 때라고 남다사 대주나로 나보사리 용교하래 이나야 nel 나보사디 cronostoria della 아니 trasmissione del Dharma in 림베기 cinese, 야게들라 Krishna non appare, 쯔야게 Nappo 루스 non 즉 appare, 예리베기 il nero non appare. 디 규베 C'è 야게들라 un'altra 쯔야게 다다 디 tradizione 루샤베기 di modo di 샤베 considerare, insomma, 고마베다 롱친지 i 삼바사다 maestri del 야게 털에 lignaggio, 야바치다 지부지가네 야게 털에 아주 non 신내기 solo 롱친지 요하래 i punti minori del Mula 그제 산지 지부자요 Sarvastivada. 간다르 야게다 벽에 니게 털 예데베 신내기 롱친지 좀 메인바 아니 야나게 난댕기 까샤 닝슈 Cioè, anche in cinese e in 려오기 tibetano 게르기 e anche in 더리야 cinese, 선요사지 nei testi in cinese, 루샤도기 다 까샤 c'è un 닝슈 catalogo del 까샤기 리야가 Tripitaka 루즈기 실로 buddista 납게 찌메 납게 줄로리아 che è 드샤도 이 stato 까샤 림버치 compilato durante 이 la 야나게 Fengyun 남바상게베게 까샤 닝슈 주요래 dinastia. 디기 쳔레야 데는 숨기 È 까샤 considerato 데는 숨기 un 까샤사 più 디나로래야 아니 antico, più 공기 규범 vecchio dei cataloghi buddisti 규범 del 민자지 Tripitaka, 니 장샤바 나로래야 나보사디 용디 Denusumki 대야 Karcha, 당보디 가르지 용디 도스나 catalogo. 다다 공기 다다 Quindi, 가르차 디나로래야 탐제 유엔의 대별 ecco, in uno di 허빙기 questi 가샤사 viene menzionato, è il 탐제 settimo 유엔의 대별 허빙기 가샤사 다 공기 nella lista 이전님부터 소리야 공도지 del Sarvastivada, lista 탐제 유엔의 대별 dei 허빙기 capi del 가샤사 Sarvastivada. 디나로래야 아니 당보들 Lopon 좀 이만 Karchak, 공거고 숨바기 lista 만 di 공바 시바샤네 괴제 응아바 르제 Magashapa, 다 Ananda, 공바디 Madhyantika, 此事之下 Sanavasa, Sana, 되게 나올래 Sanya, 가사 교통아 Bazin, 따라 샤샤 Upagupta, 다들 dum바디 siamo al 까타야나 quinto. 게바디 이시 Ditika, 구바디 Krishna o 크리스나사 Katyayana, 구바디 cioè è 구바텔이야 nominato come 로빈 Katyayana, 구바텔이야 è una delle 크리스나 versioni, 나보사디 diciamo, delle traduzioni 원래 di 되게 Krishna, 산에 pare che 다다 corrispondano, ma non è detto. 다 탐지 유엔의 대백이 딱 뭔지 로빈기 딱 유중의 나로래야 Nella 야 edizione del 와서 나보사 Sarvastivada, 되지 된대지 예비 있어요 드네주 다다 되는 숨기가 차사 qualcuno dice 야나 che era 가자 닝게 presente 디나로래야 탐지 certamente 유엔의 대백 Krishna 로빈기 in 차사 questa. 디나로래야 된대지 어디도 Nel catalogo 양 가자 buddista del 다가랑 나로래야 Tripitaka, nella versione 마안 중대기 cinese, il più 기공 antico catalogo di 로마수기 탐지 buddismo 유엔의 로빈 in 상계 cinese, 상부 유범 lo 림스죠 nomina. 로빈 상계 상부서야 되지 야가가 로빈이 버자 야가가 로빈이 Quindi, 콜라 저 부다 dal lignaggio 바드라 vago, 슈루바 forse dice, del Buddhabhadra in 규럽 sanscrito, 지배기 예외리야 야나를 패배기 야가가 로빈이 버자 aveva vissuto 다콩 circa 탐지 유엔의 nel 규범진의 지버자 IV, V 다콩게다 secolo, 규범 다나비 걸리야 dove si era appunto 아시노라서나 diffuso 아니 in Cina. 공교 니모 공부 샤네 괴제 니르베 까드야나 이시 크리시나스 다 당기디 지부지간에 Quindi c'è 마차 questa 나고디 용디 linea 드리시오디 di maestri di trasmissione dove 제장 questo Buddhabhadra, che era 다다 un insegnante Sarvastavadin 까샤 che 닝버 risiedeva 디나로래야 a 규범민자 Chikung 이시를 Monastery 탐제 유엔의 nella 규범민자 니 나고시 Chang'an, 니게 città di 나로래야 Chang'an, 크리시나 dice 나고사디 용디 Ananda, 제장 Madhyantika, 그제 Shanakavasin, Upagupta, 나고사디 Upagupta, 탐제 Upali, stessa 유엔의 persona, 공인기 허빙기 Katyayana, 가샤 Vasumitra e 사야나 Krishna. 되지 럽투기여자
Ora, 되지기죠. Vasumitra, 다근에 아주 Vasumitra forse 시내기 è una delle 론친직 versioni 남의 di 소산이 Savars 때려 타마데 su 리통사와 리통사다가 Sudarsta, 때려 그러나 Sudarsana, perché 냥에메 로르다 Lecton 야나케리 데비 è 때려 남바 è 디즈나 tradotto in 롤라야 questo caso come 때려 Vasumitra. 우창래야 Comunque, 장나로 insomma, 다 리통사 quindi 데비 Krishna è 리통사데 certamente fra i 전화 드린다고 maestri. 나데 야가 춘중다 제비나 야가 누서 유 머루가르 Sudarshana chi 사람들의 era, 깨진 게 중에 secondo 길이 통화사지기 불에스 era 무슨 nato 아 come 근데 figlio 딸이 del 남자 re 개바디 Darshaka 전화지 중에 dal 야가 clan 춘중이야 시비네 dei 개레 Leoni, 감대쇼 ma 모세 nella regione 다야 dell'ovest di 다다 Barukacha. 링통사지 Quindi nelle 야가 길이 narrazioni della 데려고 남자 trasmissione in 다나 India 데디 di Taranata, insomma, 링통지 narra 야통디 tutte o 데려고 맞죠 descrive tutte queste cose, non andremo nei 냥에메기 또지 dettagli. 야나게리 냥에메기 Comunque, 또지를 데려고 남자 Sudarshana, 도나 용교만 이나야 Lecton in tibetano, 다다 냥에메기 너 나로래야 nella Shokavadana e 녀베기 la Shoka 놈이 Sutra non 디게게나사 viene nominato 디게블이야 Sudarsana come uno 아니 dei patriarchi, ma 게통함 parla di uno 리통기 studente, di un 비겐다 allievo di Sudarshana. 야게 나로라 산见音乐사죠 산见사디 벽에나 교임이나 링버 통화 야나 게월 통화사로 게통함 Sudarshana 리통스 è il suo nome, 그러면 저기 있어요 c'è il nome anche in cinese per chi lo sa leggere. 아 강다래야 다다 녀베기 로마 리통사지게다 Sudarshana, 그시미 Lecton, 콤포유디 ripeto, 아니 discepolo, 그시미리 유리야 그시미 로세 discepolo di Upagupta e 세나지게 risiedeva, Sudarshana 참 stava in 직전배기 Kashmir, 다 Kache Kilumpa, 직전배 3대 10어 톱네 아니 톱을 e 때는 aveva 이 ottenuto 개버디스 il 폼라 quarto dhyan, 비숍 quarta 시비제제 이 concentrazione 개버디스 다다 mondana, 공지 e il 까나세게 re 되지 dei 내가 Naga 말았어 lo venerava, 감디디스다는 점라래야 quindi poteva 점라사도 보지 마두랭이 dare, 있어 봐 Sudarshana, 마두라래야 dare 템바침을 dritte 주문했어 템바침을 al re 주문 dei 요리야 Naga. 아니 Quindi c'era 다자바 stata una 예배 siccità 공기 molto 다 grave 리통디 a Mathura. 류이 줄라파마 Upagupta, 켄시 suo 류이 maestro, 줄라파마 켄시네 vide che 아니 era il 루이 tempo 다시 di 루이 예보를 까나이 있어 로춘이 convertire, 차바 마버스 disciplinare, qui dice 까까 dominare, 까나버스 direi disciplinare 까나마 o 인도산 다 educare. 로춘이라 E gli 차바 comandò 메불레게 다다 세만도디 di 바지 치료 바디즈 치료 예배 portare, 바디즈야 non 차마 portare 케바디즈 pioggia per 신기지 12 anni. 다 로춘이라 차 밥사 말했어 근데 그 다다 세마 충분히 고수 시엔데 Quindi, 아니 no, 메타발로래야 buddisti, 다 dissi, ma questo 로춘이게 è terribile, no? 예도로 차와 버그 말했어 Per 12 anni non pioverà? 제제 아니 Quindi la 가성이잖아요 sua 또 formulazione, le 세라시아데스 sue preghiere, i 이 suoi poteri 세라시아데기 아니 avrebbero... 롱게기 Era stato 유지 annunciato 상로래 che per 쌤 12 교수님도 anni 당분에 lui 템바테 템바냐 poteva far sì 로중이 che non 발로래 제제미는 cadesse la 템바테는 pioggia 버디 per 시행이 12 인도산에 anni. Era 그러면 stata 세마 diffusa 중보대 questa news. 아니 다저만 예배 군주네 아자네 Quindi 딸리 siccità per 가서 12 anni 템바테네 erano 로도 연구민은 terrificanti e quindi si 땅에 시도 rivolsero a 던져도 내내 Upagupta. 차 팝으로 나 슈도와 Quindi 차파로 나 ti prego, 슈디스다네 vi prego, aiutateci, 아니 fate 다 crescere 말해야지 i 차 팝으로 raccolti, 달랐어 fate 그 sì che 그들이야 insomma possa 개몽 continuare, 레통스 하죠 continuare 아니 la 달래야 coltivazione e 소아다리 possiamo avere i racconti. 유리해서 Quindi 아니 머두르에게 냥베르데기 Upagupta disse basta che vi 대파세네 rivolgiate a Sudarshana in 개몽 Kashmir, farà 리통스 tutto 하지래야 lui. Quindi vi fu 리통이야 una grande 소아파로 되지 processione 소아투이 che 아니 andò 통 in Kashmir, 준중에서 che andò a 준중에서 Sudarshana per 디스다네 아니 richiedergli di 점라래 far 켄시 cadere la 머두라래야 pioggia. 켄시네 아니 Egli 차바 섭네 magicamente 차바 섭네 scese 뭐지 a 펌세 Mathura e 출로 fece 출로로 녀베 sì che 중간 cadesse 드레기도 차바 tanta 섭네 pioggia. 파다레스 Quindi ci fu proprio 근데 inondazioni da 딱 tanta 그 pioggia era 머두라리 caduta e 예배군이 quindi 삼레 나눠 a quel 오다 tempo 리통스 아데다 베 sembrava che 시스토리아 Sudarshana 다제 avesse 다저마 tutto quel 예배게 potere, 리통디 no? 하바렌도 Enorme 삼세네 potere, 아니 ancora meglio del 미망무시기나 suo maestro Upagupta, 리통 거아페베 della 인도 Rat 제야 Upagupta. Sembrava chissà chi 나라세네 Sudarshana, no? Che è quello 로도디 che stava in Kashmir e 로디드사네 quindi 아니 ebbe 그들이야 molti 예배기 seguaci dopo, no? 제도 Perché diceva questo è 그들이 potentissimo, 로디드사네 seguiamolo, 예배기 no? 예배기 제레 안도 E 녀베 이시라 quindi 마무시다야 말았어 Upagupta, suo 다다 maestro, 리통 vide 제레야 tutto 아니 냥에 questo. 딱미 Molti 잠카리 제야 seguivano Sudarshana e per Upagupta pochi erano rimasti a 카 seguirlo. 제시 공 제는 저 녀망무시 예배 인도사네 E 아니
Quindi era 샤야마 stupefacente quanti avevano 메디사 seguito 콜리통 Sudarshana e 디데스나 pochi 다다 stavano seguendo il suo 인사도 maestro 나게게 Upagupta. Quindi 나게게네 나게게 되게서 Sudarshana 냠나 fu 사마양가라 molto 오다 orgoglioso, no, di questo suo 나랑 potere. 사마다는 지부 첨부시 털이 삼 좋은데 Ma poi 이나 가르쳐도 pensò, 지부도 털이 삼아는 io non ho ancora 스타에서 ottenuto lo 라카발라 stato di 나게게 쓰면 Arat. 나게게도 Se fossi un 드네게 Arat, 상주 non potrei sentire 가르쳐도 orgoglio, 문제 provare 타민도 l'orgoglio, non 상세네 sorgerebbe orgoglio in me 코라 se fossi un Arat. 랑상 Quindi non ho 코라니 ancora 여바디 게체 녀베기 raggiunto il 샤블레나 risultato finale, 차세체네 quindi si 녀베야 최나와 pentì di 수시브레스 quell'orgoglio che 아니 l'aveva 녀베가 상무 갑교인도 도스나 travolto e si rivolse 리통라 al suo maestro 토라데 리즘 Upagupta, gli 리바디 richiese 송시와 insegnamenti. Upagupta, 라바스탄 알레 non 하이스 hai mantenuto 나게게 propriamente 아메베레스 la disciplina, i 타마데레시스네 precetti, disse 갑교인도 도스나 Upagupta a Sudarshana, 갑교인마다 타마데레야 e 최나와 quindi lo sgridò, lo 최나와 rimbrottò 최나바는 신기에네 리통 e gli diede 코라니가 둔주 첨부 insegnamenti. 예버지 둔주 첨부 Hai pensato di 예버지 essere 아니 superiore a me, 거 gli disse. 주시네 Sudarshana fu 타마들이야 자좀 고마 molto 토르레스 zelante, con 드리지 오다 sollecitudine 디글 유다다 entusiastica, si 여분 dedicò alla 양해메게 pratica 롱동샤 intensiva fino a ottenere 디나로래야 lo stato di Arat. Quindi, 리통기 insomma, fu il momento in 롱메기 cui fece il 루유체래 salto, no? 오다 드리기 리통기 Nel Sutra di 리겐데마샤 Ashoka 다 si parla di 드리지기 questo, 루유체래 Nyangmekido, dove 다 appunto 드리기 viene 산에 다 detto, viene 녀베기 narrato 로마다 questo 쳔베기 evento circa 리통디다 Sudarshana. 리통디 다다 때르 Sudarshana che era 듀양기 un 리통기 allievo di 듀샤야와 Upagupta, no? 티게지다 올이야 아 용어 Uno dei 7 dei patriarchi, no? Fra 올이야 i 가르치 patriarchi. 오레스나 Possiamo 데레야 capire che 로시 probabilmente è 다다디 la stessa, è simile il 민기 nome, è 디르 probabilmente la stessa persona, 싱기 no? 춤베 알아주다 갸나레야 고민당 È 섬으로 고민당 뒤래 nominato nella Ashoka 아이 Sutra 바로 이 ed è 헬레 anche stato 사사데 고민 nominato dallo 인수자 studioso 고나 cinese 갸나 데르 Inshun. 시수 나데레야 Inshun, 심주샤다 딘데 토레야 권년다 첨부 예데 드리지기 갸이 파빈 샤이 molto famoso per quanto riguarda la 갸이 샤리 ricerca del buddismo 콩이 가르송도 사나 nel 냥에메게 ed era un 노지 grande 탑베기 studioso, anche 다다 대홍사 insegnante. 난다데 다 Sudarshana è 첨부다 menzionato 대다 아니 nel 신앙주 Sutra di 예바다 Ashoka 롱친스기 때름 갑니 셰데아기 아니 e 때름 림바 anche 로와 nel 림바스아데 lignaggio 리지레스 del 콩가 들리지 Sarvastivada Vinaya. 아 대야 숭자지 Quindi 가레사나 aveva 다다 rilevato 갸이파베 questo, 남갸라마 questo 인추사데 studioso, no? 인제샤베기 Inshun. 나베르루유다 산에라 도십체베 덴주샤시 Aveva 포사스기 scritto 고르르사 데르지기 ricerca 스페셜 sulla storia 디나로네 del buddismo e 송샤 della 다 Sane, 디나로 통 geografia 가르송도 o 사나다 dei 숭과 금제부터 location, 가르사나 di 공 location e la 로송도 storia del 딘데 가르사나 buddismo. Aveva fatto una 데 ricerca, insomma, 덴버드 셰비 circa 시단지 유메기 questo, 류로 di 친진이 7 주다기 generazioni aveva 아니 때르 nominato. 듄기 계시죠 봐 따때베 Nella 안전베 주체는 Sarvastivada, 류수에 Mula 대해서래 말아 다다 Sarvastivada, 다는 c'erano 말을 state 세지 공기 가봐 7 generazioni, 가르쳐야지 qualcuno 나봐 dice, ma 내면주시네 questo non è vero, è una 다 공기 invenzione, 시단지 una 유네 주가 balla. 롱친진이 주 때르 듄사디 La ragione per 류거래 내가 cui 말에 si dice che ci 송하다 sia 균생 카시리 questo, 다나샤 non sia 다 균생 vero, 사마디 aveva dato 때모 diverse 내가 ragioni per 딘한다 cui 나랑 반 fosse 제주산 falso. 균생 Non 또 andremo 송주버서 attraverso 제스 tutte le ragioni. 균생 당보드 가르사나 Ci sono principalmente 따뜻하디 갸이라마 3. 되게 La 롱진 prima, 가르송도 사나 롱진스 나로네 외손이 il maestro 디디게 cinese 탈래야 disse che 디디게 le 탈게 때려 7 뭉아야로 generazioni 어다디 presentate nel 아니 Mulla 고에게 땅나 Sarvastivada 아니 di 양해매베 Tika, fino a 도주에다 Ditika, no? 도주엘라 빼쉬베서 양해매베 도주엘라 빼랭에서 Questo è in accordo alla Shoka Avadana, 그래 이제 초진의 롱친스기 양해매베 도주엘라 Meki 빼랭도스 Tokje, 이래야 Ashoka Avadana in 녀베다 sanscrito. 리통 균형만이 버시도스 양해매베 도주에 나로라 E tra 녀베다 l'altro 리통 Upagupta e 균형이 Sudarshana 버시도스 vengono 이래야 considerati 다다 롱친스 contemporanei 나로라 e questo 리통기 è 나부기 incongruente con 로마신 la 와 Shoka Avadana. 나보고 로마신 마땅 Ma 쇼바 nei 마더 녀베다 저바 예비기지 요마 minor 데레데 topics 티 c'è 티차네 샤베냐 아니 양해매게 l'Untrensek, 도주다 나와찬 raccolta di 게도스 piccoli 데레지 송샤 principi o piccole trasmissioni, dice 땅이바데 김생이바다 가르 che 송도사나 공기 삼나 샤네 Shanakavasa era un 크지지 요르바 anziano 샤네 durante il 크지 concilio 샤네 크지 사데
아니 그도 니베 제베 거기 다다 다 네데 Era un 게라지 anziano 예요 durante il 시바 concilio 어디나 del 700, 레디 cioè il 예야 secondo 롱친지기 concilio. 나로라야 Durante il 아니 secondo concilio, 가라 Shanakavasa, ma nei 숨어르잖아 Luntren 아니 가자 Sekpa, 아 questi è il 때름 secondo 시제래야 concilio, 때름 시제래 era 그도 니베 칠때지 avvenuto 드네지 시에 모두스 드네들이 뒤로 차는 뒤쪽이 차는 가와 차도스 가라산다 danno un 콩순다 셰비나 altro 아니 샤네 베제지 numero 그도 니베가 dove il 요고도스 tempo, 그냥 insomma, 롱친지 è 셰나데 셰비나 아니 diverso. 베제지 때로 망보지기 제래야 아니 시내기 Shanakavasana potrebbe essere 그도 니베 stato 칠때지 presente durante il 시에 secondo 모두 드네 concilio, 드네지는 셰비나 ma 뒤로다 게로도스 드네 칠때 secondo 다디 그도 니베 Luntren Sekpa 가서야 그도 니베 pare che, 치주기 insomma, per 코르텔야 quanto 제래야 riguarda, insomma, il 아주 tempo, 도스야 non 데야 potrebbe 마무시 모세 sussistere la sua 콩순데 presenza al 이베 secondo 다시 concilio se 레스무더버디 공기 fosse stato 가르가나잖아. tenuto 110 anni dopo il paranirvana del Buddha. Quindi, insomma, le date non 냥에네 corrispondono, ci sono 동주의 date 나로래야. contraddittorie. 뼈마 냥에는 데네 Nella 로제제래야. Shokavadana, 아니 Nyang'eneki Tokje, 예배충. 아니 è detto che 예배다 개고 Upagupta 냥에메니. incontrò 필기지 Ashoka 대충의 거지. 100 anni dopo il 대신. paranirvana del 이나야 Buddha, 롱진식이 나로래야. 때려 듄타마 셰데. ma nella 어 Luntren Sekpa, nei punti minori, viene 때려 spiegato che 듄타마 ci sono 셰네. state ben 7 데네 generazioni di 디제래야. trasmissione 베제다 e 가르쳐지. questo 냥에미 implica 충돌에 끼잖아지. che 용디도스. Sudarshana 다 e Re 냥에미 Ashoka 충돌하지. fossero 바지 릭통당도 contemporanei. 냥에미 균형을 서럽지. 드네지 셰시도스. 드네로 셰비나는 난데로 Quindi 규신주 questo 제압에 용다 implica 서로 당겨라. ulteriori 드네르산에 디균전 된다 그러면 complicazioni da 시탐지 이네 ricercare 내시 nella storia 누가 del 롱친지기 쓰면 buddismo. 때려 듀르샤 저봐. 때려 Nel 나만 디칸지기요. 가야잖아 공기 Mulasarvastivada parla 야나기 di 다 이제닝버 7 lignaggi. Allora 야나기 questo 뒤에 sarebbe 이제닝버 insostenibile. 수도 튕겨요. 다이네 때려 Quindi, 타만이부디 insomma, 다 ci sono delle 이제닝버디 discordanze e 튕겨면서 qualcuno invece ha 아니 delle 젤레 assonanze con 야마우쇼 quello che è 어디도 scritto nei 스콘트레샤 testi cinesi 너나 공부 antichi 가수어잖아 nel manoscritto. Quindi, 롱친지나네 se fosse 숨베기 così, 때려 alcuni 부르기리 유샤야 말았지 dicono non 냥에메기 sarebbe 돌레 sostenibile. 냥에메기 돌레 샤바는 신세네 아니 Quindi qualcuno non 링통바 dà 예배야 credito a 아주 quello che 균형을 nel 되고 균형을 되고 왜 틀림없이 Sarvastivada, topics, punti minori, insomma, 사샤로야 molti asseriscono che 다다 끄드니베 Sudarshana e 로지다 Upagupta 대지 수이 fossero 가라산 공기 이제 망고치 contemporanei. 끄드니베 로지다 단 잡아 영디도 와 Questo è quindi secondo concilio sarebbero corrispondenti le date. Comunque, date diverse, tempi diversi. 제다다 공도 더 자야 라마 자야 로베 인슈는 송바데 테마데 시생에 랍도 말바 ngade labiage corante di Ecco, quindi, sendo ma le ma non ina posso yang dire ne con samida precisione ana se kongi quello che dice nyange me Inshu lole sumbe gi tada sia le tong sa jana affidabile, ana shi tamji ye barma be gi dual long chen ne sun yang l'ultima ba gi versione tere o mo meno. sum de ya Non le tong sa posso. de chi gore sun a de le ya ana druje yang da yue da me sa di nge Nella yang Shoka so ma to ba Sutra di chi gre e ta de le nella kongi junze sumba de successione sumba di kodo ni ba Mula che be tu ju da Sarvastivada, jaba ye be chan sung do ecco, poi probabilmente le altre 사카도니바 체베 ragioni 뒤즈다 저바예베 차네 paiono 손 뉴산에 fargli 사카레야 corrispondere 가즈 al 테고라 secondo 신디요 concilio. Quindi, se fossero un'altra cosa da 뇽다 considerare a 요구아디 quel 시딘 디레 riguardo 데다 롱친싱 나로래 sarebbe 세다 데네 problematico 블랑마시 고타 용수 perché 냥엘은 데서 nei 삼디 minori 좀 된데 용수 soggetti il 냥엘은 Luce in 데네 로 Sekpa 야다 줄로인데 야외님은 누가 당사지 드리지 용디도 와 드리다 추시세라도 뇽라도 땅게 110 세라데 anni 용디 sarebbero passati dopo il paranirvana. 다들 송당 뒤라야 아주 태가르 베나 Se 으스네 osserviamo 리통 파르기 questo, 또에라 탐지
다 gyāwē 누가 나서 랑보 첨보 다 Sembra che 용어 tutti 냥에는 돼서 i 그와 patriarchi da Mahashapa 되네 fino 상계 a 근데는 냥에는 로자르 줄라 Sudarshana gyāwē 누가 다 sarebbero 제제래 tutti 하는 것도 누가 passati, 지수 숨고 알아 perché sono tutti passati nel 대신 paranirvana, 아주 quindi in 고안에 100 나게 anni, 110 anni, 유승리 리동게 quindi, 말게 때려 ma 탐제 거도 니바 마체 거는 tempo 공부서 breve, 하는 no? 사람을 Se tutti 근데 quei 이 patriarchi fossero 고알람이나 già passati prima del secondo concilio, allora sì, le cose 다 starebbero insieme, no? Le versioni potrebbero 치고랑 때는 essere 되게 compatibili, 고안되고 ma 싶어 ci sono delle 이 date diverse 얘는 circa 이제 il concilio, no? 고알람이나 Quando è stato il 늘이 여러 배 concilio, 사비나 se ci fossero o non 다디디 ci fossero 누가 questi 어때나 maestri. Quindi è una cosa complicata da verificare. 이 흉기 치지 위해서 무슨 말이지 Eh, questi sono i testi da... Mm. 어디디 때문에 가라 드네지 고알람이나 다 강해지 온디요 가르스나 롱친스 고랑 나로 C'è 롱친스 una 소트게 difficoltà 나로라야 a riguardo 가르스나 mm, 아니 다 전화 도도 가르스나 마음바 nei 점라래야 punti 뚜통 레바 minori, 셰샤와 l'unto in 디프 zeppa, 니베 셰샤와시 여버 줄데스 대럽도 충시다 대는 좀 된데기 안양에는 대네 로잘려바타스 세상 세매베 상계수 유디 디 상계 기 자와탐지 제발 유로제 롱덴도스 소도와 다티 가르소르스나 quindi erano stati 똠바냥에 되네 predetti nella 로자나 profezia del Buddha 되네 유브레 circa 상계 100 anni dopo il 롱덴도스 paranirvana che ci sarebbero stati 되네 Upagupta, 예베사 100 anni dopo il 고랑 상계 paranirvana, 고랑 안양에 되네 로자나는 세상 세매베 profezia 100 anni 세매베사데 dopo 세상 il mio 매베 사도와 trapasso, 센터 베지사 센터도와 세매베사 uno 세상 sarà come 매베 un 상계 Buddha senza 용브레스 i segni 예베사 e 용브레스 i simboli maggiori e 디디네 상계 minori 자와탐지 세베도 dell'illuminazione. 드네 E 로자는 si 디바데 chiamerà 세브송도 Upagupta 롱덴도 e 나노 svolgerà le attività di un Buddha. 대단 Quindi 게도고 100 anni, un 대단 되게 secolo 게도고 dopo il mio 아 paranirvana. 다나시 가르스나 Ecco, questa è una delle contraddizioni, no? Siccome 다 c'è quel sutra, 로 quel discorso del Buddha, quella profezia del 롱자이제라 Buddha, le 니베쇼 cose non possono stare insieme. 디게 다 자르 주여봐 Quindi 자르 già 주여로 dopo 자르 주세 100 anni, 로 주이 나로래야 110 anni, 예배 점도 마서 디제 때로 탐지 뒤념도 공부 조서를 다 로주이 나로 공부 조서를 디스칼 하버를 봐 예배다 디디가다 나보다 quindi se fosse 대송도 다 arrivato lui, 로주이 il suo 공부 조서 디스칼 turno, 하버로 ovviamente 그래서 tutti gli altri 예배도 dovrebbero essere 로자는 già 줄이 tutti 거봐 아니 passati. Già 야는 tutti 줄네 passati 야탐배 in quei 야탐배 pochi anni. 중배왕도 담배네 다 디제로 로주요 로주 나로래야 다 Magashapa, 감자래 Ananda, Sanakardita, Upagupta. 롱치즈 나로라 로 야르 줄리아네 바지 거두 니바 세베 게제 여러 근데 다 로추 나로라 때 녀베 공바서 디디가 공바서 나보 공바서 아니 레동 공바서 근데 디 좀미시 버르 치와 근데 이베 인자 데네 따라나데 야가 춘주 나로라 가르송 Quindi 여러잖아 로 praticamente, insomma, questa 롱치즈 나로라야 possibilità implicherebbe che 데네 fossero già tutti 데네 가르송 passati, inclusi Dittika, 다방방 Krishna, 첨부 탐방 Sudarshana, 양에는 내 tutti sarebbero già 타레스 passati. ene 디세 탐방 양에는 데 로자르 줄렘 바레스 Quindi 데 ene 110 anni, 사게 questi 틱시 110 anni, 나라도 insomma, 고아 로바 론도 아직 드리지 치시 하레스 데 ci sono 야게레야 diversi. 이 야다 쓰다 C'è un 라바다 termine che può 야다 essere 쓰다 자데 ene frainteso in 치저 왕기 고아네 sanscrito, 나니 하레스 지디 che 강기 può essere 체사지다 지 가르선서 frainteso. 개 체사 니가는 주가지 치저 왕기 되니는 주가지 왕기 하레 제사 Può essere 그는 들려야 개 indicato 체사지 come un 규규 강기 quando 체사지 규규 oppure proprio in quel 개 momento, 체사라비나는 고알로 cioè come 론도아지 dire quando nel periodo in cui e in 이거래서 quell'altra versione può essere 지랑 proprio in quel 거두니바 momento, no? Uno 제베게 è più 로시 preciso, il 고알라 secondo 장지 invece 따라나라 è 야춘주 나라로 tradotto 가르쳐 왔잖아 come quando, 다 secondo concilio. 덤바 양에는 되는 로자르 줄렘베 걸려야 아니 거두니바 제베 인스타 롱치지 디나 수나라 110 수나라 anni 이내야 대박 카세게 뉴에 Yadachit è il 나라야 덤바 termine 양에는 되는 difficile 로자 da 니게 쭈아 니게 tradurre, no? 니슈범바나 아니 거두니바 Kangitse 제베게 e 된대기 Deitse. 야 대박 카세 이제 나로 근데 연디 연 뉴에 나로 Quindi 근데 la 연디 연 questione è che questo 근데 lascia lo 유럽에 spazio 제가 per 대신에야 야네 110, 중비가로 이 이제 120 o 카세가 나로라 이내야 210, 사바 220 디디가 anni. 사바다 냥에메
Quindi nella storia del buddismo in India, Tranata parla del secondo concilio dopo 110 anni dopo il paranirvana, ma le altre scuole parlano 210 o 220, dove in alcuni manoscritti indiani, di testi storici, dicono che l'Arya di Tika e Ashoka fossero contemporanei. Quindi, il secondo concilio sarebbe avvenuto dopo il grande Sudarshana e il re Ashoka, quando erano già passati. Alcune scritture propongono quello, aggiungono un altro centinaio d'anni a tutta questa serie di eventi. Poi qualcuno dice che i conti sono stati fatti contando 6 mesi come un anno, mezzo anno come uno. Quindi, praticamente, se uno dice è passato un anno dopo 6 mesi, ovviamente mezzo anno viene calcolato come fosse un anno. Quindi, mezzo anno. In realtà, quindi, se questi 210, 220 sono un modo di contare gli anni in 6 mesi, allora ovviamente si ritorna ai 110 anni. Pagina 784, 50 anni dopo il paranirvana del Buddha. Quindi questo ovviamente avrebbe una contraddizione con quello che sono le profezie del Buddha. Questo Pandita Indradatta dice nel Gatam Sayojana, composto da questo Pandita Indradatta. Quindi potete studiare la storia narrata da Taranata per avere queste fonti autorevoli della storia indiana del buddismo come riferimento, no? Le narrazioni tibetane della trasmissione del lignaggio. Una delle narrazioni, dice. Seconda narrazione dei 24 anni. Ci sono, cercherò di dare una trasmissione sintetica, combinata. Si parla anche dei 24 patriarchi anche nella trasmissione o nella narrazione tibetana. Poi c'è un testo, una pagina di trasmissione. Quindi si parla dei 24 patriarchi. Ieri abbiamo parlato della cronostoria della trasmissione del Dharma in cinese, tradotta in cinese o scritta in cinese. Questo testo non era stato tradotto in tibetano, non c'erano stati maestri indiani che avessero discusso circa questo testo, questa trasmissione esposta in questo testo, ma nominano 24 patriarchi. Nella storia del Dharma di Button, in un commentario nell'Lankavatara Sutra, viaggio la discesa a Lanka, dopo che il Sugata sarebbe passato nel paranirvana, chi avrebbe mantenuto il valido genuino Yandak. Insegnamento. Quindi viene data questa spiegazione in sintonia col passaggio scritturale del Muni fino di Tika. E nomina da Kashyapa in poi 19 fino a Singha, il 19esimo dei patriarchi, poi Vibhaga, da Vibhaga a Singha.
Leone, l'ultimo si chiamava 다 Leone, 뒤 al 송다니 monaco 간다 Leone. 야나게 Leone. 되게 때려고 남탄이 E questo corrisponde alla cronostoria 송샤베기 della 다 trasmissione del Dharma, 니시 습시죠 여러분 다뒤 송다는데 dove ne parla, dove ne 차되게 descrive, 습시죠 ne nomina 24, no? 텔레야 ngolo shunube Di 또 base 땡원베 나로래야 corrispondono. Cronostoria della 다 traduzione del Dharma in 디고래 cinese è 또 questo. 송요 가르쳐 알았어 Golosawa Shonupel 안에 negli annali 부대는 blu 붙이기 dice 랑가시베 non 레바치가 appare 나로래야 nei due 근데 때려 다 commentari 바지 니슈 섭시스 송샤바 되지 도스 송구도스 내가 dell'Ankavatara 신상 Sutra, 땡규르가 나로래야 안에 랑가시베 레바 닌데 però 디 lo si trova 나로래야 nel 근데 송샤바 되지 Tengyur. 근데 인도 파지 땡규르가 나라 Commentari che sono 멀쓰리야 considerati solo 랑가시베 l'Ankavatara 레바치 Sutra, 되지 예사래세 고로슈네 근데 송도 ma 어다 sembra che ci sia un 고로슈네 송바다시 commentario che non 다다 sia 땡규 나로래 incluso nei 세이나 Tengyur. 다다 랑가시베 레바 니요 지기 세나야 Rispetto 파파 a 랑가시베 레바사 questo, pare che di 인생에 base vi 파지 야나 siano 시리 바라사 지기 due 제도와 opere, il 다시 commentario 유예요 sul lavoro, 다야 sulla, 제 scusate, 민백이 sul 나 viaggio a Lanka, 랑가시베 레바지나 디 l'Ankavatara 세나야 Sutra, 파파 랑가시베 시저 티버시면 도엔 commentario a 제바 questo, 디신시베 닝브리게 composto dal Kashmiri Gyana 딘세게니 Shribhadra, e il 다야 모두 commentario del 야나베자 nobile 세노 자야로 viaggio a 자야로 순간데 Lanka, 데베니 자나 chiamato 로빈 l'ornamento del 자나 로빈 자나 Tathagata 자나 Garbha 버지나 del Mahayana 그게 Sutra, 돌아야 composto dal 교이나 maestro cinese 예시도 지사 Gyanavajra. 예시긴 제버레스 이래야 띵이게 Yeshedorje, 나로래야 Yeshedorje, 나도 때름니 vai, 섭시고 손샤버든데 여러 Gyanavajra. 근데 다 Quindi, 텔 때리나 지체나 in 랑가르시빈 nessuno di 데바 questi due ho 야나 trovato 게는 수 유르샤바 nominati i 근데지 24 개바 patriarchi. 너무 근데지 맨로 삼삼로 근데 C'è un'altra traduzione dal 다대 야나 cinese, 게래야 o 야나 una 가나 traduzione in 다카딩 cinese, 유송바네 데는 숨고 나로래야 랑가르시빈 데바 카셰시 형도 요르바 Viaggio 다디나 데바니 all'Anka, 슈엔도 지금 nel 제리 가르쳐봐 commentario. Vi sono vari 다데 commentari. Il più 야이 캠부 놀래 antico, 카페게나 유비 놀래 야게나 scritto 놀래 dal 또 maestro 전사 디게 Burchen 전사래기 della 티버시빈 dinastia Sung. 랑가르시빈 도엔 Ha 데바세서 detto il nome in cinese, non lo 루 so, non lo capisco 아하고 neanche. 루 Quindi, 르르세기 comunque, 세요 Burchen, questo 디나로래야 maestro della dinastia 가르송도사 Sung, aveva 나마 composto un 때문에 수용도 commentario 인사래기 다 all'Ankavatara Sutra, 랑가시비 dove 수용도 와 dice: 디크루데라 chi 카페나 manterrà, 숨고서 sosterrà, 디버치비 레바 custodirà 소와도 gli 때려고 insegnamenti 남탈레 세원 veri, 중로 genuini, Yandap, quello puro, 제가 급딜이야 때려고 dal Sutra 남탈띠기 della Grande 체니 다로와 Illusione e la cronostoria della trasmissione degli 근데 insegnamenti, 대당 디긴 제바 대당 dà il 야나 titolo 법에 di queste 바오쇼기 citazioni che 세야는 제바 riportano, 대당 다다 부대를 붙이기 e mi chiedo se 손샤베기 siano 손 connessi. 강대하기 네 랑가르시빈 Butul 제바 지금 Rinpoche, 제바를 il 주면서 suo lavoro e quello 다이네 del maestro 아 Burchen devono essere 다들 야나 connessi, né? 로빈 바오전사 송게르 Burchen 또 준비 바오전사 제샤베 제바 e Button, 디나로라 magari, 때려고 chissà. 남탈레 세원 중로 세야마도 Comunque 벤시 체에서 questo 마도 베기 Burchen, 때려고 남탈 디나로래야 규바되는 베 nella 가르쳐다 cronostoria 디지 del 틀리지 trasmissore degli 레레시도 다 insegnamenti, dà il 감샤베 되지 titolo, 와와 다 ma non 그게 fa 나는 la 레레시도 다 나와 lista di ciascuno dei 레레시도 다 나와 24, ma 레레시도 in 다 샤베 tibetano ognuno di questi nomi 장요 맞대 게이디나 scritto viene. 제사 지시나 Sono tutti 송게르가 registrati non 고발린디 nella versione 제샤게 cinese, 제바지 quindi forse, 와 제바 친부진지 와첸 첸답혀지 아니 벽에 돌려야 주규르체 forse questi suoi 아니 appunti 디 친부여be 인지 디기 때려고 남탈카레 때려고 tradotti, le 남탈레 세와 annotazioni, gli 현사기 appunti 그룹들 sono 때려고 stati forse 남탄디 tradotti in 아니 tibetano, 유바들이 여바들이 레시도 come 다 유샤바 spiegato 친부스도 nella 괴샤바 근데 trasmissione 주바들이야 degli 서사도 insegnamenti, 드리시도와 la 다이나게 cronostoria. 야게 답에 Probabilmente 나고 했을 potrebbe essere avvenuto questo. Comunque, 다 insomma, 별이야 questo 다다 merita 유바니 altra 섭시 송거 보다 ricerca. 그러디 Ora in 랑가르시빈 tibetano, 데바나 다 랑가르시빈 데바 수유세요 마 다다 24 랑가르시빈 데바 나와야 되는 membri 루사다 부드는 숨어다 non 제가 치수 개바 esplica. 참여에게 랑가르시빈 데바 레송 마도지게 Quindi 랑가르시빈 viene 데바디 nominato nel 수인제 commentario al 과학의 viaggio a 교신이다 Lanka, Lankavatara 야나게의 Sutra, 교신이 세가요 오마네 e 이내야 다 되게 때름 있으시야 viene 숨균디 아니 티바침비 숨균된 데바레 사지 근데 지금 숨단지 용디도 디 수숨버서나 in 다다 relazione alla 스브렌제 tradizione Mayana, senza nominare però chi 스브 l'avesse 라마카라도 tradotti, questi 스브렌제기 testi, 다다 questi 베기 commentari. 거유가자 군도 용수 카시면 다외슈니 Comunque, 지신세저와
nel catalogo del Kangyur di Derge, la luna gioiosa come un trono che fa dischiudere il giglio, kunda, il fiore kunda, tradotto come lili, giglio. Comunque, insomma, Situ Panchen parla di questo, quindi questi 24 sono in base alla tradizione mayana, tradotti da studiosi tibetani. Se viene nominato anche Nagarjuna, Aryadeva, sono tutti in questo lignaggio, quindi naturalmente sono maestri della trasmissione del lignaggio del veicolo Mayan. Quindi 24. Il secondo, circa la trasmissione in una pagina, one page transmission of the teachings. Questo è menzionato per Shokkyang. Questo è in relazione alla trasmissione dei patriarchi, tradotto in tibetano. La trasmissione degli insegnamenti. Qualcosa che aveva ottenuto Go Shonupel, praticamente da un testo cinese incompleta con una pagina mancante all'inizio e alla fine. Quindi il manoscritto incompleto tradotto in tibetano dal cinese. Quindi probabilmente c'è anche questo. Quindi, essendo incompleto il testo, Madhyantika Shanavazin Upagupta Ditika Krishna Darshana. Madhyantika viene considerato come uno dei patriarchi Madhyantika. Kashmir Sarvastivana. Taranata menzionava, appunto, considera Madhyantika come parte del lignaggio, facente parte del lignaggio dei patriarchi, della trasmissione degli insegnamenti. Ma c'è una lista nel Kangyur di nell'Ekotaragama sommario, Ananda, Kashapa Ananda, Rata Madhyantika, Sanavasin, Upagupta o Rakshita, a volte viene tradotto come Rakshita, Upagupta, Nyerpe, e poi Buddhamitra, Buddhimitra, Loden. E poi qualcuno che era nato nella terra di Takshashila, Takshashila, Marbuchen. Quindi ci sono questioni circa la traduzione, ovviamente. Buddhimitra è il nome che in tibetano è stato tradotto, per esempio, come Loden. Mitri, ma Loden. Comunque, Buddhimitra, questo Arat. Comunque c'è questo testo, quindi
Quindi ci sono ovviamente delle assonanze con qualche testo, delle dissonanze con altri. Poi takshila, takshashila. Qualcuno che era nato in questa terra, Marpuchen. Quindi Stanavajin è tradotto diversamente tibetano, corrisponde di Tika, secondo qualcuno, di Tika. Qualcuno lo nomina come Potaliputra, qualcuno dà un altro nome, un altro... Comunque, insomma, viene identificato in diversi modi. Cento azioni, un testo forse Gorosawa Shonupel aveva fatto una traduzione, uno scritto dove viene dato. È un po' diverso da quello che il Mullah Sarvastivada dice. Quindi pare che fossero anche due. Qualcuno include Madhyantika. Quindi ci sono delle visioni molte più, delle prospettive o delle, insomma, delle diverse idee, dei diversi principi per cui vengono inclusi o non inclusi alcuni maestri che abbiamo nominato. Ora, attenzione, l'ultimo dei patriarchi, Sudarshana, forse è quello che è chiamato anche Simha, il leone. Tenghe. Tenghe. Come nei cronostoria, trasmissione di insegnamenti, c'è Senghe. Ecco, probabilmente è Sudarshana, perché potrebbe avere questi entrambi due nomi. Quello che abbiamo citato prima, non abbiamo quella di Situ Penche, non il trono della luce di luna giovane che fa dischiudere il Kunda Flower, no? Il giglio. In ogni caso, Sudarshana non appare in quel commentario. Dovrebbe essere incluso, però. Sudarshana e Simha pare che corrispondono. Quindi, allora potrebbe essere un patriarca, potrebbe essere nel Tantra di Manjushri, dovrebbe essere apparso 400 anni dopo la predizione, dopo la parinirvana del Buddha. Nella cronostoria della trasmissione del Dharma, Sudarshana appare 300 anni dopo il parinirvana e dopo il trapasso di Ashoka. Quindi, insomma, Manjushri Mula Tantra nomina appunto il fatto che Nagarjuna sarebbe apparso 400 anni dopo il parinirvana, no? Perché se Sudarshana e Simha e Leone sono la stessa persona, anche Nagarjuna sarebbe un patriarca, in accordo a quella predizione nel Manjushri Mula Tantra. Ma questo è possibile in termini della considerare meramente il lignaggio di trasmissione del sutra, di quel sutra, la discesa all'Anka, dove potrebbe essere stato trasmesso quel particolare insegnamento attraverso i due, no? Quindi non una cosa generale. Questa per quanto riguarda la trasmissione. Per oggi abbiamo detto abbastanza e quindi vi ringrazio.
Grazie.